Gukundera kwa aria marahuranira giturwa kia mutongoria wa bururi kwaumanire na uge wa muikariri giti wa kamiti ya ithurano bururi-ini Wafula Chebukati. Chebukati oigite gatiba ya bururi na watho wa ithurano ni ugite aria mararuira giturwa kia mutongoria wa bururi no muhaka moe thairi 48,000 niguo mahitukio kuruirira giturwa kiu. We cannot change this. We cannot come and say, let's now do away with these provisions unilaterally. And that is the position of the Commission, that we must follow the law. Na thutha wa uge ucio wa muikariri giti Chebukati, riu aria marahuranira giturwa giki kiendetwo muno ni muteti o wothe bururi-ini ni icerehuritwo na njira nene. Kamiti ino iramukira maratathi ma aria marahuranira giturwa giki muthenya wa rucio na Jumatatu. Mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta akaneana maratathi make mathaa ma miaraho muthenya wa Jumatatu, guku mutongoria wa ngwataniro ya NASA Raila Odinga akineana make rucio. Anana aria matheretio ni kamiti yo kuruirira giturwa giki ni mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta, mutongoria wa NASA Raila Odinga, Cyrus Jirongo, Joe Nyaga, Justus Juma, Michael Mwaura, Ekuru Aukot na Mohamed Dida. Kuhitukio kwa Aruiriri aya anana gukite hindi ino kamiti ino ya IEBC yamukirite mashini 10,000 cia kuhuthika hindi ya ithurano kuma kambuni ya Safran kuma Faraja. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Kimemia wa Mwangi.